Dosta je tužno, međutim, istini moramo gledati u oči. Rat je, gine se, ratujemo Srbi protiv ostatka Bosne i Hercegovine. Vi niste ti koji ratujete, međutim, Srbi ste. Danas nije dobro biti Srbi u ovim prostorima u kojim se mi nalazimo. Jer Srbi su nanijeli masu zla ovim Hrvatima, muslimanima i Srbima orijentisanim drugačije, orijentisanim za normalan život sa svim drugim narodima. Dobro je što je odlučeno, što je krizni štab uspio da pobjedi ovdje kod vas, da se preda na oružanje. Spašeno je masu života i vaših, a i ovamo od strane teritorijalne odbrane opštine Gradačac, i tu je dosta života spašeno. To je dobro. Ja mislim da vam niko nije mogao napraviti veću uslugu, već taj vaš krizni štab koji je uspio da se na oružanje preda. Jer u globalnom cilju u Bosni i Hercegovini mogli bi Srbi pobijediti. Ali Crnice ni u tom slučaju ne bi mogli pobijediti, jer Crnice su opkoljene sa svih strana drugim narodima, i muslimanima i Hrvatima. I da je došlo do borbe, Crnice ne bi imale nikakve šanse. Vi to dobro znate i krizni štab je napravio veliku stvar, to mi vjerujte na riječ, a to će vam pokazati i istorija sutra, prekosutra, to je pred nama. Posle predavanja naoružanja, narod Crnica je pod brigom, pod obezbeđenjem teritorijalne odbrane opštine Gradačac. Svi oni koji ostanu, garantujem životnu i imovinsku sigurnost. Nećete biti ni maltretirani, ni provocirani, a posebno ne ubijani ili ne znam, pljačkani i tako dalje. Moći ćete da obrađujete ovdje ove zemljane površine i da se bavite drugim djelatnostima koje ste obavljali i prije ovog. Obećavam da neću nikog da mobilišem, da mu dajem pušku da ide u borbu protiv Srba, ovih okolnih koji su možda i, ne znam, rodbinske veze, prijateljske i tako dalje. Znači, nećete biti ni mobilisani za rat. Možete biti angažovani u radnu obavezu, da se obrađuju sve ove površine ovdje ili neki drugi radovi koji se pokažu neophodni. Svi oni koji žele da odu, moći će otići uz pratnju našu vojne policije ne do odredišta, već dokle mi možemo da obezbijedimo, a to je do spajanja sa, recimo, tamo u Avramovini, Pelagićevu ili ne znam ja gdje budete želili, do Obudovcu ili ne znam gdje budete želili spajanje sa ovim drugim. Svi sposobni koji budu išli, velika vjerovatnoća postoji da se ponovo sretnemo preko Nišana. Vjerovatno će biti angažovani te srpske dobrovoljačke jedinice, srpsku teritorijalnu odbranu, četnike i šta ja znam sve kakve imaju na nas. Vjerovatno. I pod uslovom da vas ispratimo do Srbije. I tada će biti mobilisani i dovedeni da se bore za svoje prostore, da brane srpsku teritoriju.
Zajedniče Vučkovci da ostanete koliko god je to moguće. Više. Imam jedno pitanje, ja postavim pitanje na filmu, nije što bilo mišljaka, pa doći i Srebrenika potrebno staviti. Reću ja vam odmah. Istina je to je istina. Sinoć su krenuli bili jer su tamo iza Srebrenika ubili ovoga vozača hitne pomoći i još jednog čovjeka, bili su krenuli da se osvete. Nisu znali da su Srnice predali oružje, međutim bila je naša tu patrola i to je riješeno. Ne, to je objašnjenje da znate da je to tako, da je istina to. Gdje su bili sve je slobodno za rad, neće nikakvih problema biti. Opet vam kaže da ima nas ove 6-7 evo iz Vučkovaca, baš smo svi iz tog kriznog štaba. Pa kod nas imate po 10, svaki možemo primiti vas. A da ne govorimo o ostalim mještanima i ljudima koji imaju stvarnu volju i želju da ostane. Jer niste nam ništa nazvao u sili, a i mi smo mogli, u stvari razvoj smo toliko koliko smo mogli s vama održimo ovo što jesmo napravili. Evo, i Bego, da li mogu, ja sam htio da postavim pitanje komandantu, da li se može ostaviti ovom narodu na razmišljanje bar još 2 sata? Da li se može, mi ćemo učiniti sve, svi naše žene koje su otišli iz Vučkovaca, mi ćemo im vratiti u roku od 2 sata i hajmo ljudi nama. Nemojte napuštati svoje kuće, nemojte napuštati svoje domove. I valjda imate povjerenje, ispoštovali smo sve što smo mogli Vučkovci i Srnice da ovo napravimo. Pa hajmo napraviti ljudi takvu stvar, imamo ovdje ljude iz Vučkovaca, evo i okolo što smo mogli sabrati sad. Primit ćemo po 10 ljudi. Zajedno ćemo ići raditi. Zajedno ćemo doći mi kopati i kositi. Vaše njiva i vi, hajmo na naše njive. Dajte, nemojte praviti konvoj, to je grehota. Ako ko vjeruje i Boga, i vlast, i zakon. Nemojte napuštati. Neće biti niđe bolje nego ovo. To vam ja garantujem da neće biti niđe bolje. Neće vas niko slađe primiti od Vučkovaca. Mi smo spremni, a mi smo spremni da primimo i još ovolikije 5 skupova u selu. Evo vam komandanta ovo. Garantuje se svakom i čovjek je rekao, nemojte stvarati panike, molim vas pojedinci, nemojte stvarati panike. Daj da ostane još to u većim broju. Ako može da se dozvoli, da se napravi, da se ostavi na razmišljanje 2-3 sata, bolje je, bit će masakr nad vama od vaših braće i sestara. Ko vama može garantovati sad kad odete u Trik da vas neće pobiti? Da vas neće pobiti ljudi koje i vi ne znate, koje i vi niste nikad vidjeli. Ko vam može garantovati? Ostanite ovdje s nama, imate veću garanciju. Treba, drago mi je ako ostanete, a neće mi biti drago ako i jedna porodica. Ja samo odobravam ovo što su rekli i iz Vučkovaca i Kerepa, drago mi je što je to tako. Moćete znači da idete da prespavate kod njih, ujutru da se vraćate da radite ovdje svoje poslove. Neće biti uz vas stražara dok radite i tako dalje. Nije ovo logor kao što reče. Međutim, vi shvatate da mora biti nekog obezbeđenja, ne znam nija kako da se izrazi. To mora biti. Jer vrijeme je izuzetno ružno. Ginu ljudi, civili, djeca. Mi smo imali 6 mrtvi od ovog napada prekjuče. Tu je jedna djevojčica, 15-16 godina. To su ljudi nesposobni za rat. Evo, pa odlučite se. Evo još malo, evo ima gospodin isto. Znate šta, ja sam isto uključio se ovih zadnjih 20 dana sa ovim komšijama iz Vučkovaca i Kerepa i rešavali smo svaki dan, svaki sporni slučaj, odnosno svaki opaljeni metak ili eventualno nekakav manji ekspres, analizirali smo sa koje strane i zašto i da to ne bude sljedeći dan. I mogu vam reći, sa Vučkovcima poslije 1 ili 2 opaljenja, od sada mjesec dana, od
otprilike mjesec dana nije bio opaljen ni 1 metar. Prema tome, ovo što nam oni obećaju i ovo što nam garantuju, mi stvarno možemo zahvaliti komšijama, a isto tako ništa nije nejasno od strane komande, ovo što nam je rečeno, potpuno je jasno, takva su pravila i na nama ostaje da razmislimo sami, da će nam se vremena za to i oni koji žele da ostanu čuli su kakve su garancije, a kakva su pravila za oni koji se odluče da isele, da nema povratka pa nazad. Eto, ja se još jednom zahvaljujem i komšijama koje ovako precizno na to primjer. Mi smo crnice rasuti po prilici, vidite i sami toliko smo rasuti. Zemljišta imamo na području Srebrenika, Gornjih Hrgova, Donjih Hrgova, Gornjih Crnica, Vučkovaca. Nama garantuju Vučkovci, Kerep, sigurnost povoljna. Komandanti se izjasnili za povoljnu opstanak i sigurnost. Da li more komanda Gracar narediti Srebreniku da nas tamo ne vrijeđaju po naših partilama da mi radimo? Ne može Gračac to narediti. Vjerujem da će biti u redu, ali nisam siguran da ćeš moći ići u Srebrenik da obrađuješ zemlju. Mislim na području Srebrenika, ali... Pa razumio sam ja tebe. Ja ti to ne mogu garantovati. Mogu ti garantovati u Hrgovima ovo donjim što ima. U Gornjim Hrgovima ti ne mogu garantovati. Mislim da imate neki sporazum s njima da nas ne vrijeđaju? Nemam nikakav sporazum ja s njima, ništa, samo imam za našu opštinu ovo što govorim. Hoće, razbit će se vrata ili na neki drugi način i sve će se pregledati. On nije došao ja. Sve. A ključeve, ne meni, ključ ostavite u kući. U kući ključ ostavite, posle neko, danas će se to pregledati. I posle se uzeti za pečać, ne znam izgovoriti. Za pečać? Ja sam na svojoj kući ostavio svoje kuće. Dobro. Ali ima nas, imamo kuće na opštini Srebrenik. Zemljište opštine Srebrenik i kuće su tamo. Zato ne mora garantovati niko. A zato ne mora niko garantovati za tu kuću ništa. Za tu kuću ja garantujem što je Srnice, što pripada mjesnoj zajednici Srnice. Ne znam kako na 2 opštine može onda biti. Za to, garantujem ja za to. Ja sam taj što sam već pripadam Srebreniku, s kućom sa zemljištom pola. Za kuću i ovo garantujem sve što pripada Srnicama, da će biti obezbijeđeno. Za zemlju da ideš raditi, tamo ne mogu ti ja garantovati. To je isto zemljište uz kuće, ne znam, 1000 metara, ali mislim da ima neku sigurnost, neko sporazum. To je okućica, u redu je. Je okućica, upravo tako. To je u redu, to neće. Ja ne znam neko u redu, provocirao, sada vidim, dajte garanciju. Neće to biti problema. Dobro, ima li još pitanje? Imam ja jedno pitanje. Kako vidite, kolona je dobro oformirana. Ljudi su bili većina za ići. Sad bi samo molio od vas da se negdje provedete tamo, da idemo iz Zabijene, da idemo u Srbiju. Mislim što se tiče toga, što se tiče komšija, svaka čast. Vidite da nije nikome ništa bilo nije loše i uvijek mislimo sa njima najbolje. I nastojimo da i ostavimo takvi. Drugo, sad ko ima volju da ostaje, nek ostavi. I nek se izjasni ko nema volju vamo, a vi kako ste obećali vama ne, sve je u redu, to, evo, Cerik je ovdje najbliži. Cerik ili Aurovina, Rabov, vama je zora sigurnije. Može, nema. Mi onca vama je sigurnije to ne kada. Dolazite Korgova, ne smijemo, čudo staviti. Gdje hoćete od ovog područja gdje mogu da vas povedem. A narod kako hoće, sad svako ne bira kako hoće i toliko od mene hvala. Znači, poslije možemo se dogovoriti kad da se krene. To vi možete reći. Neću ja reći već, evo, krizni štab to neka. To ne donese odluku i vi. Krizni štab ne kaže ukoliko da se kreće, ja vama neću primati. I još nešto. Ne može. I još nešto, druge konan. I još nešto, ako bude išlo više naroda, da li se može dobiti jedan autobus, šta ja znam, kada se narod plati? Ne može se dobiti. Dobro. To mislim da se zna da možemo na Trikovce, na ovo. To što ima. Ako ima još pitanja, izvolite, ako nema, dogovorite se pa da idemo u realizaciju. Sa našim ljudima koji budu vršili ovaj pregled kuća,
krizni štab molim da odredi ljude u svaku grupu da dođe po jedan, dva čovjeka da vide da nema, mislim, zajednički da to uradi. Da kaže i čija je kuća, ili čovjek tu, ili ostaje, ili ide i tako dalje. Da bi mogla i ta aktivnost da se obavi kako treba. To bi najbolje bilo da... Stoka od ovih koji odu, bit će data na raspolaganje stavu TO, za općenarodnu odbranu. Zna se to odmah. Neće polipsa, znači iskoristit ćemo to za hranu. Pješke. Pješke. Sve u redu. Mi smo ostali tu, maksimalno, mi smo ljudi sve nakon da ušto nešto malo čisto da ne bi... Tamo ne mogu ja garantovati, tamo je linija vatrena u Ceriku. Idemo, ja ću ići na čelu, idem, tamo ću stati po cijenu neko puca i u mene, tamo ne plaćim sve. Hvala vam za to. Nema šta. Idem tamo i ja do Cerika, do ja kažem, ako Bog dadne, ja Sipretu kažem, da ću njemu doći u poslu. I on će meni gdje god budemo biti. Ako se bude moglo, bit će mi drago to, međutim ja ne vjerujem puno u to. Zaista ne vjerujem puno. Ako budemo živi, ako ne bude niko živi, jer ovo je to. Ako niko ne bude dolazio. Mene je strah da vas u Ceriku sad ne obuku i ne daju vam puške. A kuda moramo da nas ne obuku? Ne možeš nigdje proći da se ne obuče. Nigdje. Da si išao na Isusa ovamo. Ne može ljudi pali njima sada puno. A kuda moramo gore? Gore se puca u potpeći. Ne može se ni proći. Ja samo radi tije stvari što vidim narod vuče traktor i za traktor u štangu, metnu kola, lijevo, desno. On misli da je to... Ja sam samo slike uzao. Ništa znači kako je ništa. Ostali smo kaže, nije smo nikoga uvrijedili. Kako hoćete, evo odlučite se šta ćete, Cerik ili Grabov Gaj. Meni je bliže Cerik, jednostavnije. Meni. I pratnji ovoj. Ako je već sila mobilisati, gdje god dođe, znači mobilisati. Svud će vas mobilisati ljudi, mi ćemo se gledati preko nišana, u to budite sigurni. Sad nećemo, hoćemo večera, sutra. Mi nećemo primati oružje, pa neka ja slažem, ja vama ima viša sila, ne želim ja ništa. Nećemo oružje. U redu. Ne vjerujem ja da to prihvati. Dali ste oružje. Nećemo ga više primiti. Dali ste oružje i to oružje neće biti protiv vas u terenu. A nećemo vi primiti. Ja se nema, hvala vama, živi, izdravi bili svi. Šta, kroz Cerik idemo, jel? Dobro. Zapada će tam narod vuče i kola i traktore i svašta. Idemo u Cerik. Husejne!
Neki satelit.